Nimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito ilaing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nagdakasan. Awan urbanidad na. Kapaw ta anak ti mayuran, kenbak nang da. Saan dan a panunutan, numasair di tao. Ay, nagdakasan at talaga ti ugali ti daddo mga adda mabalinta. Manang irurumanda. Hanggang saan ko nga ipalubaws, nga iruruman, ken saktan dati anak kao. Padasan da asaktan ti anak kao. Taday takit din tijak mapalabas. Saya atasan ka pa Rimwar, Jonas. Good morning, Mami. Kaya't kakasarita ay tinalapat. Kat saya atim ti agsungbat no kayat mo tinasaya. Anya ka ti dayta, Mami? Nagapu amin di rabi. Ha? Adala ang sinarong karak akaadala kidi. Ulbot! Ha? Tinungpatak, Mami? Kaano pa yan nasursurup ti agulbot kanyak, Jonas? Awan amok iti pagpungpungtutan nyo kanyak, Mami. Gapo iti dadya nga Eloisa. Nasursuro mo ti agulbot kanyak. Mami, anya ka din ti aramidan nyo kanyak. Kabilandak pa yan. Gapo ta nasursurong pa ti agulbot, gapo iti kinamaag mo. Mami. Naggapo ka, iti balay da Eloisa iti rapi isan kati. Anya? Saan? Anya ko mati aramidak ijay? Ulbod! Kaya't mo tanayo nakpa iti tungpakan ka. Mami. Amom akabusor kula unay ti ulbuda. Mami. Ti amom nga ta, saan ko amawan anapan ka iti balay da Eloisa iti rabi? Ayat ginagarami jay. Sumumbat ka! Ijay tinapanabasan ka di? Uwan, Mami. Nakitam ti kinaulbod mo! Ada ka ti dakes na? No sarong karak? Ket damagak no apay adi simrak? No agsakit? Wano anya? Tadi na sungsungbatan ti awag ko. Kanay baga kanyak ni Tonyang. Asaan asimrak? Di nakbalikogan, Jonas. Mami. Sungbatam ti sarulsod ko. Katyak kaya nga gulbod ka. Anya ka di mananday ta? Ay, saan dak gaya mo napatpat gan? Tatong paandak pa yan? Di nakbabalawad ta si kamatlat tagar-arami diti makagapo no apay amatong paka. Mami. Kan saan ka makapagulbot kanyak? Ita, ti bagbagak ti sungbatam. Kat kayat ko at ti kinapud no ti bagam. Tano maduktalak nga gululbod kamanen ang mga noanyat maramid ko. Anya ka di dayta, Mami? Adda ka din relasyon nyo ka ni Eloisa? Mami. Agyaman agnugas ta, Jake. Sige. Urayak lang na di munek dito opisina. Amok, adito iti bagtarusan na. Sige, bye. Anya nga ta tinapasamak iti papanti anak ko iti balay da Eloisa. Sana mabalin agapo iti da di ababae. Kat agsagaba wino agliday iti anak ko. Apa yan? Anyat na basa magiya? Impanalbag mo ba yung tiridaw kat orel na nakikdot ni Emalina, sekretarya? Masurunak pa pa. Saan ko anaddanon tigagara ka tao? Apay, asino aya ti bagbaga matao? Ni Eloisa, kat mabuisita ka. Iso nagsasawa akong ti amana. Iso kami tinadanon ko yung balayda. Nagsasawam ko nam. Wan pa pa. Sus Mario Josepa. Apay nga naramid mo na itay ha. Kasanon nagwaras na itang inaramid mo. Anya ko ma?
pa'y na iwaras na tintero alubong? Amom ka di ti sasawam. Di pa ikat nadadalan tinagan ko, ti reputasyon ko a mayor. Anya? No madadal, nang runa no makadanon da ita ka nagidig kamang ti media. Nalpasan ang aming pinsan ti political career ko, iha. Wah, pinalawan naklatan kat dinak sinumpata ni tisaludsod ko. Madam, itimplaan kayo kadang iti kapeyo? Wano askol Diyos ta napudot sa tipanawon. Anyat sasawam to niyang. Kunak, madam, napudot sa tipanawon ta ultimo ulo yung kat napudot. Kayat mo talipakan ka lang. Ay, susay saan, madam? No ka sa sumardan ka, di ka sumanao. Ay, uwan, madam. Wino, panawan kayo pa ita, ituloy ko tar aramidag. Nagkuna panawan nak dito'y. Ay, Dito'y ka lang, abay ko. Tapna na ka sasao. Tadikat kas lang agbagtit ng sasaungawan ka sasauna. ay, sige, madam. Amom ka di, noan niya ti kapungtot ko, kan kapo natin nung pak ni Jonas. Saan di yung pa'y mat na ibaga kanyak, madam? Tonyang, Anya ka ditay dyan, madam? naglibakan na pa ni balay da Eloisa. Ngam ada biniling ko at tao, kanang paliw kan ko ada, kat nakita na ni Jonas si Jay. Ay, kastay ka din, madam? Kat ti kabosor ko launay. Di na sinong batang tinaodi, asaludsod ko. Anya day dyan, madam? Dinamag ko, nadan relasyon da iti da Jay nga Eloisa. Ngamin bisasong batang dak, tinalikodan na kiden. Kastay ka din? Kat si katon niyang. Ay, Amok nga ti amo may papan ka da Jonas kan Eloisa. Di ka gulbot kanyak. ha? Ay, sus, awan amok iti day ta, madam. Sigurado ka. Anya taramidakan ka numamwak. Nga da mo may papan ka dakwada kat iliblibak mo kanyak. Ha? Pudno nga awan amok, may papan iti relasyon da Eloisa kan senyorito, madam. Malaksit, agar aram kan Eloisa, este ko, madam. Tonta! Ay, no, kaya kasi tinay baga. Ha, ulitin man dyan imbagam, Tonyang. Nga, anya, madam? Tay imbagam may papan ka ni Jonas. Ay, sus, yak mat malagi pa no anya day chay, madam. Wala, tap na malagip mo. Ibuwan, madam, malagip ko, agar aram ni senyorito kin Eloisa. Sulak man. Apay ajak na aluwanan anay pagkatikas dyan. Tanak lakit din ni senyorito. Mina, mangisarsarak na ito'y ang iwat. Tibabag tulagatan tam no ang nakam. Kasano pa yung may babawit timbaga. Taktil ang gulo na ito'y. Ni Monique ti umawawat. Saan ko asungsungbatan? Awan panawin ko ang makisarita kin ko ana. Kapo iti saan ko nga ipapan iti kasangay na. Nagdakkel nga isyo. Basol ko nga rot. No ti kasangay ni Eloisa ngay ayatak ti danarayak. Saan ko marumbang apadakkelan da dayta nga isyo. Natural laeng at ti kapatgan a tao kanyak ti prioridad. Si Mardang matlaangan nga agriring ti cellphone ko. Wan, pudno nasingit kami nga gayam kin Monique. Ngam awan karbangan na amang pilit kanya. Adumar ay iti kasangay na. Umdas ka di daytan apakakabilak kan mami. Ken, awan makalapad kanya. Iti panagayat ko ken Eloisa. Ken kang runaan, ti ayan ayat mi. Isip ti Tia Jonas. Talaga paglukluk sawan nak. Inasumpatan ti awag ko. Iman to niyang ti awagak. Tumagak na dapel na ni Jonas si ti mansyon da. Agalwat kanyak ti Tia. Senyorita Monique, tinawagan dakmat? Adda ka ti ni Jonas ti mansyon da, tunya?
Ada, senyorita. Saan na si Mrek iti opisina da? Saan, senyorita? Ngamin ko't nagapadangagi na. Anya? May panggapit niya. May panggapit panagaram na kin Eloisa. Stay ko ha, senyorita. Anya kinunam? Agar-aram ni Jonas kin Eloisa? Ay, mali! Ulit naman din pagamtan niya. Naspagkanto niya. Nakabasol ka manan. Anya manan na ya, ti pakabisita mi ha. Ada kami namok kinto niyang, papa. Ada na ilawaan na ngayon sawang kanyak. Anya, nagsasawan na kay Didakas? Saan, papa? Ngam nailawaan na ngayon baga nga agar-aram ni Jonas ka na Eloisa. Anya? Sigun ni titarati tatakatulong da. Nailawaan na yaton niya nga imbag ka kanyak nga agar-aram ni Jonas ka na Eloisa. Kat daytat nagapaan da nga gina. Anak ni Jonas? Agaram iti may salanga katulong? Adama insulto ak ti dayto nga aramida ni Jonas. Idin to tadak dito nga tadamay kari. Ngamiti day janis-nis. Agpupukak dito'y kwartok. Ket aginumak iti arak. Aging ga iti mabartekak iti usto. Ket ure asino ti agtuktok. Saan ko alokatan? Apay akas iti mapaspasamak. Ngagpapankin ni Eloisa. Ket di nasungbatan ti awag ko. Inidap na pa'y na minsan ti awag ko. Saan mabalin? Agsubliak iti balayda. Ket masapol nga agsarita kami anasayaat. Ket no umanukot, agtaray kami. Masakit iti bagik iti arak. Nasakit tinakam ko iti aramida ni mami. Apay nga ito rayan nak. Maipapan iti pakasak ng tipusok. Apay nga uray dayta. Ket kayat nak atenglan. Ken sumurot latan iti kayat na. Sa di naman nanti ko na mapapanam mulig iya. Kaya't ko akalinawag ni Jonas. Unay kamaldan. Kas laki din awan sabalin ang lalaki dito rabaw ti daga. Tama pon maidildil ti bagim kan wana. Ay ayatek ni Jonas, papa. Ngem sana si Kati ay ayatin na. Taday jay ang mamirmiraot kan ambisyosa akatulong da. Kaday tangarot tinasakit, papa. Uray maulit-ulit day ta saritaan. Jaki palubos nga paaya kiti damong ayat ko gapulaan ti dayay akas kini Eloisa. Iya. Kat sanda kumalapdan, papa. Tano saan ko masarkadan ti sakit tinakam ko pakamataya. Anya? Paltugak ti bugod ko ang bagay, papa. Anak ti pagka nga. Jonas? Mayor, anya ka dito may ko kada kayo? Ne, nabartekan samad. Saan, Mayor? Nakainumak lang. Apay ka di? Kayat ka kumakasarita iti personal. May panggap iti anya, Mayor. At dalaeng kayat ko amalawagan. Ngam na kainum kabet. Baliwag tulangan ti umawag. Ken mangawis ken ka. Sige, Mayor. Pasensyakan. Bye. Nihat ti kahit asawan ti panagbarbar ni Jonas. Ni mandon niya kandidati awagak. Anya ka diti may paay ko, Mayor Solomon. At talang dagiti kayat ko ang malawlawakan nga isyo. Isyo ko na, Mayor. May papan na di mapaspasama ka dagiti anak ta. Apa kay ramaran di katulong mo? Ni Eloisa. Awanan, saan ko na pinaster kakatulong? Inikat ko ta sa balid sabot tirantana ang nagkatulong. Sa bali tirantana wenno. Sa bali di panggap di anak mo di may salanga katulong. Anya,
Awan panggap ko amang idaldal itanak ko no sana kaya di anak mo doon ya kandida. Ngam na insulto kami lang itinaramit di anak mo. Mayor Solomon. No pay, basit ko mga isyo na ito'y. Ngam sana makamove on ni Monique. Itinaramit ti babab nga anak mo. Anya? Babab ti awag mo iti anak ko? Kasladyak baklon da itangay baga, Mayor. No saan apod no tikonak. Anya arason na may salang katulong ti arman na. Karamba! Pagarupam ka niya kanunugak tinaramid na. Pulos! Nga pasensya kan tapot ti saritanta. Salangadet ti anak ko. Takla unay tiyayat ko ani Monique ti maasawa ni Jonas. Tapno sa anak kabaybayan ni Mayor Solomon kadag tinig kusyok. Kayat ko nga isulat na ti Mayor dito'y San Mariano. Saan ako nagtuloy iti business meeting ko iti kontak ko. May papan iti may sanglad akarkamento. Manipon palasi tao. Masikasot pa iti aparikot kini Jonas. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumarunungayin kami patangatang. Saan pa'y arin mo manipod itay bigat ni Senyorito Jonas, madam? Anya? Nagpayo nag-itay iti yelo. Kat nakita adwa a botelya iti stateside nga arak kada iti lamisita iti kwartuna. Agbarbar teklatan ni Jonas? Sigurado, madam. Kutimbaga na kanya. Asaan ko asing-singaang. Taan niya ti barbar ti ka na. Ti ka di pa nang tungpakan ko, anak? Mabalin, madam. Oh, karamba. Saan ko kumana tong pano sa nagapo iti kinabaag na? Madam? Madagdagan pa iti luksaw ko kapit tinibaga ni Mayor Solomon. Ababab ni Jonas. Awan na muna. Awan manaknakam na. Dahil talauna iti pagsakitan tinakam ko. Niya? Gapo na ita iti panagaram na iti bay sa babaw ng lan. Apoy nga tadyak makontak ni Eloisa. Nakaidip nga ta ti cellphone na. Attended ko na naman ti at sasao. Cannot be reached kanuma. Kaya't nasawan, posible anak ka, no, lubat nga ta. Apay akas jay, gapo nga ta, tadi na kaya't nga adda mangawag kan kwa na. Jesus, di makal ti parikot, gapo iti inaramid ni Senyorito, adi nagatindar iti kasangay ni Monique. Kat iti kasangay ni Eloisa tinapanan na. Siyak, naamuan ta nga agar-aram kin Eloisa. Sasapo, pakawanan na ko, ma. Dahil tutumat gamin ang iwat ti mangirbromo. Dahil ta tinabuag kan Doña Candida, Monique. Saan ka no payabim mangon, kandida malukatan ti kwarto ni Jonas. Oraya ka makarin ni Jonas. Mapana ki jay balay da papa. Wan, oraya ka makariin no kasapulan. Kaya't ko kan kwa na ti atap ko. Atap mo nga? Nga mga nodan relasyon da iti day babae. Nga ta. Ambisyosa ba day papa? Katamok, saan na narigatan ni Jonas anang kunot kan kwa na? Anya? Saan na mabalik? No kasapulan nga account ni Jonas kan kwa na, alamida. Monique? Wan papa, ay ayatak ni Jonas. Kat jak kayat na mapukaw iti biyak ko. Hanggang ka sa noon no dahil di ababaunan di kayat na. Masursuro nagtubat lang ngayaten. Kat tulungan dak ko ma. Ano ko matulong? Masapa lang mapukaw da dyan nga Eloy sa itidalan ko. Anya ti kayat mo asawan? Papapatay ko kasta? Uray na sana kasta papa. Ikanyo iti nagkalagatad. Anya? Kasaritak ni Doña Candida. Ibagak da ita. Kat mabali na pag tinulungan nyo.
Monique. Please, Papa. Diyak kahit naman po ka ni Jonas iti biyak ko. Umdas nga ipatay ko dito. Sige, sige. Kasaritag to ni Candida. Agyaman Papa. Masapol anatanang ti addang. Tasan ko akayat amadadal tinagan ko iti tao. Tamagupid lakid din ang mamimpinsan ti karir ko. Ngam napatpatag ti pakasagnan ti pusok ngam na nyaman na banag dita, Papa. Nanapatay ka anak yo, mga ramid kayo ti pamuspusan. Tapno saan ko ang mapukaw ni Jonas? Sige, sige. Makitan to. Nasakit ti ulok. Napalalwak ti naginom iti rabi. Adapi nga ta ni Mami. Sigurado, ang nagpungpungtot manan iti rabi. Awan maaramidak. Oras asaktan, kan ungtan nakpay. Amangan no agtalawakon. Pumanawak laangan dito'y balay. Tangay awan mo't laang patugkukin ko na. Maulawak abumangon. Agpatimplak iti kapik kanton niyang. Agpahiyagak dito'y kwartok. Kalpasan na. Agsyawarak. Awagak langan. Sa anak ang makabangon. Alam, senyorito. Awagan na. Hello, senyorito. Sa dino tayo niyo? Adak dito'y silid ko, Tonyang. Anya? Ang apay nga inawagan ta. Unaknod ta kayo itirwar. Iyagan man ti kape. Maulaw ka bumangon. Kit nasakit ti ulo. Napalaluan nga minti minom iti arak, senyorito. Alakit din, Tonyang. Awanan ti adupay sao. Ikarigatak ti bumangon. Lalo katak ti rita ti kwarto. Sige, senyorito. Rimuarem ni madam ngam na kami suot. Kaya't na kayo kumapay akasarita sakbay apumanaw. Saan kamot anak kari eh? Naimas ti turog ko, Tonyang. Apay ngamin ang nagbartag ka iti kastaunay. Saanan anas ka nga ibagat ken ka? Sige, senyorito. Pakawanan bak kuma. Ay na. Makaginawak mo't laangan. Ang makaigop iti napudot a kape. Takol ti basol ko, senyorito. Ngamin kat, saan ko analwadan anay baga? Tabinugkawan nak ni madam, ididamagan na no anya pa iti amok may papankada kayo kini Eloisa. Kinilga anak mo't ngamin, naibaga nga agar aram kayo kin Eloisa. Anya? Mangirubrubo ka, Tonyang. Rumor ka man laangan dito'y silid ko. Ang mga ano anya pa iti maaramid ko ken ka. Istorbo mat daytoy. Basta nasakit ti ulok. Hello? Agyaman nak kasi nung batang matlang di awag ko kan ka, Jonas. Anya ka diti ibagam? Mabalinta ka di kagsarita, umayag na tabalayo. Anya? Nasakit ti ulok. Sa anak pa abimangon. Gapo, tadahang over mo? Anya? Amo, nagbarbardag ka. Nasakit tinagan mo, gapot pa ng tumpagan ka ni Mami. Kasanong amom dayta? Naibaga ni Mami, ka ni Papa. Please, agsalita ta. Lipate mo din napasama kiti kasangay ko. Awan maramida? Noon patagugan ka, kas nasinga na kaya mo. Gapot na napatpatag daya, babawanan ngam siya. Ngam kayat kung agsalita ta ita. Sige. Mabalin ka di asaan nga ita? Itan, umayak na balayo. Anya? Sige, bye. Mabit lang. Inedep ng ti cellphone na. Ay, sinalbag ti kastuyan. Agyaman ak nuat dawayam ngumay diti opisina ak Doña Candida. Sige, sige, bye. Saan ko kumakayat, ti makibiyang iti daytoy. Saan ko akayat naglading at kinmasaktan ti kakaiso ng anak ko.
Sa dino titurungin tayo, madam. Iti balay da ipe. Masapol ba kasaritak ni Eloisa? Kayat ko akalinawag. Kayat ko kaysot pangibagay ti relasyon da ka ni Jonas. Awan, madam. May iswa talaga tayo ayatan ti anak yung kunakmanan. Awan, maramidan nyo. Saan mo akarkaritan kan katadan ti kabayla, dawal? Madam. Awan pa'y kinayat ko kan plano anak kapaaya. Amom da ita kas right hand bodyguard driver ko. Uwan kiti, madam. Kat saan ko ngay palubos, adag jay laang amamirmiraot nga agama, ti pakapaaya. Sige, madam. May isot ko na yun. Saan ako na kontraan? Na di mo kaya tasikat ipagdasalan ti pungtot ko ni Jonas. Sa dino ka no tayan ti anak yung tata. Kaya't ni madam kandida kasarita. Ay, awan dito ti anak ko, sir. Napan nagtrabaho. Anya? Adan sa bale, anastrakan na atrabaho, ijay capital city. Basta ka di. Well, Sa dino ijay. Tayo kami na maban. saan ko pa'y nga mo no sa dino ijay? Ta sa anak pa'y anapan. Kasta. Ayuwan, sir. Salbag! Mabit lang ka ron. Tawagak ni madam. Ibagak. At ang kami ni Jay Lukan. Di mo dagdagan ti loksaw ko, lakay ipe. Inuray mo pa, abi mabakit tilugan ko. Tapno kasarita ka? Madam, Nagturay ka lakit din, ta saan mo kaya ti masidag kanyak. Paulod ka la kumakit ka dagiti taok ngam saanan. Siya kunti masidag, asaan kumarumbang. ay, madam. No, panunutan pa'y kati. Sa narumbang agdadala iti kanito, iti kaskan ka. Ay, anya ka dito ibagayo kanyak, doon niya kandita. Panag ko na saan kamutan nga gulbod kanyak, lakay ipe. Nagbali na ka na sayat, ba iti kada ti anak po, iti balay ko. Kas katulong. Awan mo't nga tatma ko ng kanyak. Madam, Ngam, sana dahi tatiga po na kay mayak titoy. Adalaan kayat ko alawlawagan, kat sika ko mati mangibaga kanyak, tawan mo ti anak po, ngayso ko mat makita, kan makasaritak. Taysot mangibaga, iti pudno. ay, maipapan ka dito iti anya, madam. Tangay ko na ngawan ti anak mo, tanapan nagtrabaho, pes. Sika nga rod, ti mangibaga kanyak. Anyat amom a relasyon da Jonas kan Eloisa. Dayta ka dayta kaya tiyo amaamuan. Wan, saan mo na paulit kanyak ti saludsod ko? Ay, saan nyo ka di adenamag iti anak yaw? No anya ti relasyon da iti anak kaw. Panag ko na kit iso ti rumbang amang ibaga iti dayta. Karamba! Ha, Saan kayo kumang agpungtaw? Ta ibagbagak laang ti agpaisaw. Taawan amok dita. No pa'y pudnaw nga umay ditaw ni Jonas. kayat mo tapaulod ka, kat pakabil ka kadagiti tao ka, lakay ipe. Amaw akabalan nyaw nga aramidan dayta doon niya kandida. Nabilag kayaw. Baknang kayaw. Gabkitaan nyo kumamag ti aglawlaw. Aniya. Awan basol kaw. Awan inaramid kaw adakas kontra kada kayaw. Kanda kayo ti imay ditaw. Dawal! Mapantayon! Ngamsan tayo pa yan alpas, lakay ipe. Subian ka. Sana siya, tikal kalabanan. Agrobatak. Surutag ti anak kaw di pagtatrabahuan na. Saan kaw ang magustuhan ti aramida ni Doña Candida? Kas itinakunak, saan kaw nga ipalubaws nga iruruman ken pagaramidan da iti dakas. Aglasat da nga umuna iti rabaw ti bangkay kaw. Naturay dalaunay, hangam saan nga agnanayaw na mapasamak ti anyaman adakas apanggap na at dalata pagpatinggaan da. Anda nagsardang ako ti iti batog tigait, senyorito. Ha? Nimunik day tantonyang.
Mapan mo lokatan ti gate. Wan, senyorita. Nasaya at mat. No makapagsarita kami kin Monique. Ket no kasapulan ng aklunak. Ani Eloisa ti ay ayatak. Aramida. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agyaman nagtanadanon ka, Jonas. Kat daytoy ti umuna pa nagsarita ta, manipod iti sakbay ti kasangay ko anag ko naam, adumaray ka. Ngam adada nga inik kami ti importansya ni Eloisa. May kakadi tapno si Derenak. Tapno sa langaden nak, Monique. Saan ka kumamasaksakitan? Ngam ibagbagaklaan ti riknak. Awan kadit karbangak amang ikadeng iti para iti bagi. Adda no adda. Ngam saan mo kumangay bagbaga nga umay ka? Nga oray saan ka matgayam nga umay? Sorry, para iti dayta, Monique. Napayakan na nadlaw ko. Adayo napatpatagkan ka day katulong ngam siyak anasingid na nagkaubiga magayim mo. Monique. Ngam amok. Agray rayo ka iti day katulong yo. Anya? Maag ka, Jonas. Nagbaba ti taste mo? May salagay makatulong ti katukad mo? Monique. Diyak lang pagarupan. Nakasta ti kababa ti ragsak mo, Jonas. Kas na ibagakon. Katulong lang ti katukad mo? Ada ka ti problema iti dayta, no bilang? Hakat nalabit. At dapat na kinaawatan yun niya. Anya? Ta sigurado. Gapot kinaambisyosa day diya babae, sinong bata na adagos ti panagayat mo kankwana. Inaklon na kangatan. Di pa'y pulos nga ta nagpangaduan. Nababalaw na iti panagkitam iti pada matao. Iti imatang ti Diyos. Agpapada tayo laang. Saan, Jonas? Nagbindot kay ti dayta. Kat di nak-i-label iti kaskin ni Eloisa. Kang runan iti amin. Awan na kurapay. Kan nabak nang itinagan ni Ayat. Iti dayta nga ibagbagam. Inaklon mon. At halagaan ni Eloisa ti kayat mo. Ang mga nadapay relasyon yun. No bilang adda. Dakas ka di, Monique? Tinong panak, Monique? Kaputan na insulto ak, Jonas. Ngam ti may bagak. Sa anak mo ba nugot nga agnanayin ti panang insultong kanyak? Amok, idi pa'y anadlaw ko. Saan lang akas nasingad agayam, ti kay papanandag iti ipakpakita na. Wano, kinasingad kanyak. Makapumpungtot mo't ni senyorita Monique Apimanaw, senyorita. Saan mo ka di nakita ti panang tungpa na kanyak? Kwa, senyorito. Nakitutak iti inaramid na. Kapo amin kin ni Eloisa. Nainsulto ka no, iti panang ibagak. Nga awan dakas na nubilang taaddan relasyon mi kin Eloisa. Apay, senyorito. Adda ka din relasyon nyo iti gayam ka? Anyat pa nagkunamton yan. Idi pa'y anadlaw ko nga asidag kayo unay iti tunggal maysa. Kun saan mo pa'y anapuutan nga inawagan na kalang itinagan mo. Inarangasan na ka kunak manlaangan. Ulitag, saan mo kumaamasasaw iti sa bali? Wag, senyorita. Promise. Ang nagatal ngamin ti Delam na maminsan. Sorry, senyorita. Oray, ta saan tumat lang ang mailimod ti amin. Kas iti panagaram ko kinkwana. Wen, agayan ayat kamin kin Eloisa tonyang. Manipod iti kasangay na. Wow! Kunakon kat. Iti kasangay na ti panangaklon na kanyak. Isumot lagayam Inkari na kanyak nga iti daytang aldaw ti panangaklon na kanyak. Iso ati kasangay na ti dinarayak. Imbes ati kasangay ni Monique. Unmat Ket dakes ka di, wenno pakabasulak. No iso ti impaayak iti importansya. Pakabasulak ka di, tonyang. Nene. Abayan, Monique ha? Mabuhay si tak, Papa. Magapatayo kiti tao. Manya ka di mabasbasama king ka. Anya tapasama kiti papan mo ibalay da donya kandida. Nakasaritam ni Jonas. Uwan, Papa.
Katyak maguston ti ba nagtidagsaritaan mi. Kas na kami na ninaklo na aday diya katulong kaya yatan na. Ano? Kinamaag. Tay kung na ako na kinababab day da. No bilang tani iloy saman ti ayatin na. Awan kanot dakas na. Kaya't nasawan talaga aday diya katulong ti pagduyusan na launay. Katyak maklon. Kasladyak yan na nagmauyungan ni Jonas ti katulong da. Awan nga rod papa. Nainsulto ak launay. Anya karot ti aramidam ita, senyorita. Sarong karak ni Eloisa. Saan ang mabalin aliklikan nak? Sus, numaamuan ni Madam Dayta. Ad-adamanan ng pungtot. Awan maaramida. No kasta tirik nana. Ngum saan dak amalapdan ton niyang. Senyorito. Ket no umanugat da Eloisa. Ken tata ipe. Agkasar kamin. Adya kon ipakadakin mami. Uray, taada kon iti husto nga edad. Alakot, da kayo lataa, senyorita. Ket no dayta ti panggapuan ni mami. Amang laksid kanyak nga anak na. Awan maaramida. Awan mo ondon niya kandida. Sika, nalatag launay a negosyante kan may sa kamaknangan dito ya lugar. Kan tuso, mga sawi ti katulong ti anak na. Nagpunagag manugang akiti katulong, Mayro Solomon. Oh, daytat na sao ti anak mo kan munik. Aniya. Awang kanutakas na mga sawa, iti may isa lang nga katulong, no isot magustuhan kan ay-ayatun na. Ay, piman gapay dun niya. Karamba! Saan na kakatawaan, Mayro Solomon? Tadyak lakit di palubos. Kasano? Asan mo nga ipalubos no adan relasyon da? Aniya. Uray saan na kanungin diritsa nga imbaga kinimunik. Nalawag nga da relasyon da tay supay ti dinarayan na iti kasagay na. Saan ka di pa yan nalawag na ita doon niya kandida? Iso nga awanan tay bagbaga ta nga agabalayan ta. No agdamag ni mami, ibagam nga awan ammom. Wan, senyorita. Ang mga nukigtutan na kalaan kat ibagam manan. Saan, senyorito? Promise! Ay, nasayaat no kastaton niyang. Ala, atan ni Madam. Mga no agpupungtot manan asin mangpal. Nasayatan na danon ka, Jonas. Nakarubot kan sa papanam. Adala ang papanak sakbay ang mapanak iti opisina, mami. Sarong karam ni Eloisa. Mami. Saan mo na sarong karan? Nadan relasyon nyo. Putdemon. Anya? Saan ako namamati nga awan relasyon nyo? Kadno kayat mo tinasayaat, isinam. Wano litli ka mo ni Eloisa. No kayat mo, anasayaat ka. Anya ti kahit yu asawan, mami. Sana siyak tay tao anala ka mga awat iti pa nakapaay. Kanawan pa'y nakapaayang. Mami. Ibagakan ka, Jonas. Diyak kaya taday jay nga Eloisa ti maikamang iti pamilya tayo. Kanjak kaya ti makatkatawan akas iti naramid kanyak ni Mayor Solomon. Anya ti kayat yu asawan, mami. May saa ka mabigbig-big ang negosyante. Ado ti magidaydayo kanyak. Ngamtikid din anak ko, may salaga ba katulong ti pagtatakunan na? Ladingitak, no saan ko ang matungpal ni mami. Awan makalapad kanyak, ken awan makapagsina kada kami kin Eloisa. Ay, awan ni tata ipe. Nagpasada siguro, mapanak iti paradaan dagiti tricycle. Naskan amamak, ken makasaritak ni Eloisa. Manong aldawon ajak makontak ni Eloisa. Siguro, naka-off ti cellphone na. Nagitulot ka nun ni Tata Epe. Ay, nukasta. Urayo kon. Sana bali.
Taawan pa nakasabali malaksid iti opisina. Talaga akayat nak nga iturayan ni mami. Angam saan mabalin. Adda nakam ko. Adda ako niti husto nga edad. Di nak mabalin abyangan iti kayat kong aramidan. Nang runa, no maipapan iti pakasek ng ti puso. Dawal, adda ka din nabilin mo ang surot iti nalimod kini Jonas. Awan madam. Delfino ko rin siya. Sige, kaya't ko amaabuan ti pagtrabahuan dahi jay mamirmiraot nga Eloisa. Awan madam. At nabilin ko. Nagpaliw. Sunutin da. May tagsapa asumre iti trabaho na. Nasaya ato kasta. Kaya't ko malpasan dahi ti aparikot ko iti dahi jay ababay. Awan madam. Don't worry. Da kami hindi magama. Uray ko na makidnapan me. Patayan me. Sa mi lang iti bangkay na. Saan nyo apatayan? Ada pang panunot at may papan iti dayta. Sige madam. Mangtid kay ti update no anyat mama nyo, Dawal. Awan madam. Sige, bye. Oh, saan asyak tay tao anala ka manlok-loko? Oh, ni Mayor Solomon. Hello, Mayor. Hello, Donya Candida. Mabaling ka ka di manen na makasarita. At kami na panunot mi kan muli tap numalpasan di parikot. Anya dayta? Tumanugot ka. Awanan parikot tayo di dayjay nga Eloisa. Sa dino ti pagkitaan ta, Mayor. Iti rest house ko iti kiti babay di barangay Pilar. Sige. Kano? Uraitan. Muna kami ni Jay kadag iti bodyguard ko. Sige. Bye. Bye. Anya nga tamot na dya plano ay bagbaga ni Mayor Solomon. Nakuna ni mi may akaro pa may nga imay kanaw ni Jonas ditoy. Ket nagururay. Ken uray ijay paradaan. Nagururay kanaw. Ay, itay maitulod ko ti Arkilak. Sa anak mit nga minan ang nagsubli ijay paradaan. Tanapanak ijay ayan ni Eloisa. Kit itay naggapuak ijay pwestaw a pagpapayan na ka sales lady. Nagtarusak metan dito'y balay. Nasaya at mat, numakasaritak ni Jonas. Kaya't kau, ano mabalain kat putdandan ti relasyon da kin Eloisa. Taawan tumid laang tinasayaat abanagan da. Anta kamutan, senyorito. Unak lumapan ka pa'y ijay opisina yaw. Kinasaritak latan ti sekretarya tonyang. Nagawid at, ta uminumak man kit di. Anya? Mangisagana ka man kit di, iti mabalin na pulutan. Agungot manan ni madam, numabartog ka. Bayam dita, tanong maumaak, pumanaw akong dito'y mansyon. Anya? Wan tonyang, no anya ti imbagak, aramida. Alan, mapan kagluto iti mabalin na pulutan. Apay nga minasaan mi amakuntak ni Eloisa. Nagsukat ka di iti cellphone number? Ipan kunti pulutan ni senyorito. Agungot tumanin ni madam. Apay nga ta? Anya nga ta tiga puna? Alikliklikan ni Eloisa ni senyorito. Gapo nga ta kadag iti aramidon da madam? Saan ka di ati parikot kat may salang Donya Candida? Mayor. Dayjay lang nga Eloisa, saan ka di? Uy, jak din pagaro pa sa bali ti kandat na nagkatulong. Timot gaya mo may agpaaram iti anak ko, ti gagara na. Talaga nga dakasta. Ket nagbaligi anang silo itirik na kan puso ni Jonas. Day nga rod ti pagluksaw ak launay. Numabalin na kumapukaw ko ni ti dayto ang lubong. Makabasol ka? Nukas na ti aramid ang mamiga. Anya nga rod,
Kat ti may sa apakabusurak. Sumang kamaagmat ti anak ko. Tanagado mabalin na apagduyusan, may sapaya katulong. Dahil nga ron, tapno mapukawan aparikot ta dahi niya ababay, kan saan ta makabasol, kan agbalin na kriminal amiga. Agtindulong ta, kat panagkunak da ito, iti kasayaatan nga rabinan ta. Anya da ita? Sige, ibagam tagtinulong ta. Tangay kayat nati bumaknang. Ikantay ti dakkalagata da kasukat ti adayuna ken Jonas. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ngam saan mo ako naan, agat-gatangan mi ti ayat ti anak mo. Ngam kit di para iti pagimbagan ti amin. May tuloy na, ti panagadal na. Ken saan ngagladingit ti anak ko? San ka ngagdaanag? Dakalagatad, titad mi kada kayo. Katikanda ka mati ti panawan ang mga adal iti amin. Saan ko ang masungbatan da ita? Ta saan ko atenggal tirik na ti anak kau? Ken saan ko ang mabalain asaklawan ti pakasitnan ti puso na? Anya nga rod ti kayat mo, Felipe? Ti agririri tayo? Tay bagakmatkan ka, ha? Uray anyat mapaspasamak. Jaki palubos at ti anak mo, ti asawaan ti anak ko. Dunya Candida. Kat saan ko kayat, ti makarami ti basol. Agsinadalan! Ha, mawatamat nga tan, ti kayat ko asawan. Ala, ikanda kay ti panawan mo ngagpanunot ken mga dali ti amin. Nga maging kay ti mabalin, saan mo nga ibagbagay ti anak mo da ito'y? Tapat tiyag, adin tumatla umanukot. No pa'y kasta daking ka dayta. Agpili ka, Felipe. Ti pagimbagan nyo nga agama ken panagulimag yo wenno nariribok ti biyagyo nga agama. Kat ulitag, anyaman ti mapasamak. Tiyak ipalubo sa ti anak mo, ti asawaan ti anak ko. Sige, Felipe. Paitulod dagan kadagiti tao. San ka ngagdarag? Awan dakas ang mapasamakan ka. Kat masapol nga anugutam ti jayamikan ka. Maawatam ka di, Felipe. Adda akaw dito'y balay may. Ngam saan asumina iti panunod kaw. Tinagsasaritaan may kada Mayor Solomaun ken Doña Candida. Maawatak, adda pangta dagiti inibatan ni Doña Candida asarita. Saan kaw nga igasang gasat ti biyag ti anak kaw. Amaw nga adda tustusaw ni Doña Candida. Nabilag kastamet ken Mayor Solomaun. At damag dagiti damag nga adot anomalyana ngem gapaw iti kwarta. Saan amaab-abak iti eleksyon ta aggat-gatang da iti butaws. Anya ti aramidag. Anya ti ibagak kin Eloisa. Ang niyat panagkuna mamiga. Awaten nga ta ni Felipe wenno ipe ti jayat taken kwan. Masapol nga awaten da. No panunutin na ti pagsayaatan da nga agama. Sa bagay punno da ita. Agyabat pa'y kiti, ta saan ko papanawin ni da apersan nga awan madikmulan da. Mawatag latan di kayat mo asawang mamiga. Tamok met nga awan amak mo pumatay. Aniya? Agamamutan Doña Candida. Uray saan mo nga klonan. Amo ken sana mapunas ti adab ko asikati adday ti likudan ti napasamak. Wenno pan nakapapatay day di Rufino Cross ang kalin.
Kasta kadit kadakas ti panagkitab kanya. Oh, saan ta ko man gaglino ko doon yung kandida. Gaputak kasi tinakunak. Amamukan manipod mordong tibuok mo aging gaddaban mo. Kan saan pa'y amapunas ti hatap ko? Asi kamot laeng ti adday ti likudan ti pan nakatambang ti kumboy ni kumparik Gonzalo. Anya? Hanggang agal alwat ka dun niya kandida. No kasanot kinatusom. Tusom at daya kumpadrik. Bot-bot ganda kadi. Saan? Tamog ngawan bubot ngam. Awan kabuteng mo. Ngem, palpalagipan kalaeng don ya kandida. Amangan no sika di madisgrasya. Anya? Paya makaluklog saw kayo matanang banaw kan Mayor Solomon, madam. Masurunak. Ngabjak ipatpatlaw. Jak magustuhan nakitimbaga na kanyak may panggap kini Don Gonzalo. Abay, madam. Anya man ang timbaga ni Mayor Solomon. Sana ka no amabuti nga pumatay. Tatapon na kitinasyak na dahi tilikudan ti pa nakapapatay dahi di rupo. Puno ba't ada kayo, madam? Karama. Oo, saan kayo kumamalok sa tapon, no? Sana ka no apat yan gawan na mo kiti pa nakatambang ti bunggoy. Wano kun po ni Don Gonzalo. Puno man ang timbaga na, madam. Dawan. Dahil ka di ang mayor ti kaduam. Uwan, madam. Kuha, madam. Ibagbagak lang di po, no? Alala. Saan ta na pagsalitaan pwede ta? Madadala ka masurunak. Sige, partakab diyag maniho kat makauawid akon. Kaya't kung diyag hinada. Una, madam. Dahil talaga kayang... Ops! Saan mo matunay ah? Abangan doon saan ta na makadano na si Bibiang hindi pala. Ikat ospital di pagpagpalag ka. Saan kayo mawakan, madam? Kung ayo apartakak pa'y, itagreklamo kayo. Anya ka diya talaga, madam. Ay, oh my God, tunyaan saan mapampanawan ti karawam. Anyaman nga tan tinapasamat kan, madam. Nagdiretso iti kwarto na. Inakpay kinasarita. Linabsan nakakaslap pungdol iti ayan ti ritaw. Apay itan na gito yamok. Susapo. Saan nagtulangatan ang makaanos at talaga kat pumanaw ako. Abusta saan na nagsublipay ni Eloisa. Anya nga tamot doon tinapasamak kinkwana. Tapos adya akong makunta. Nagsukat laki diti SIM card. Saanan ang makunta kapulos. Saan pa yun nga agree? Ni madam, ay muwang matlaan iti silid na. Tunyang, ayabam ni Jonas. Ha? Ay sus, naimbag ano di pa'y kasta unay bartek na madam? Anya, nagbartek ba din? Madam. Apaya ka na yung nagbarbartek. Anya ti barbartek ka na. Ni Eloisa ay jackman mo madam. Ibagam kanyak ti pudno tunyang. Tapno nasaya at kabot kanyak. Ay, anya day chay madam. Anya talaga ti amom a relasyon na Jonas ken Eloisa. Jakpat yan gawan ti amom. Kuwa madam, awan mo't amukon malaksid ti panagar-aram ni senyorito ken Eloisa. Agar-aram nga ginggayta no agayan ayat dan. Samot madam, saan ko kading amo? Tunyag, am-amo na kon. Saan ko magawidan ti bakag diso di tarupam. No nakalupsaw ko. Saan madam? Ibagam si Pudno. Ay, agayan ayat dan si Pud pa'y kasangay ni Eloisa. Sapay ngay madam. Imbagak lang arudan ng tinapistak pa'y laang. Pahingi talaga imbagam kat nabayagan na damdamagak kan ka. Ay, kuwa madam. Kat ni Eloisa,
Sa dino ti ayanda? Day tati talaga asan ko amo, madam. Ngamin saanan makontak ti cellphone na. Uray ni senyorito, di nan makontak. Kat may sapay deta nga ibarbarte kan na. Aniya? Saan ako na talaga makaanos dito eh. Katuluyag san ti pumanaw. Awan lat ti pakabas-basulan. Ano, at talawag mo. Sa dino ti papanak. Muray ko man o, makontak ko ni Eloisa. Taagap-likarak matitiayan na. Ni Senyorito Jonas. Tonya, rumarak. Anya? Ay sumipngat ang senyorito. Kung saan kay sapay ana usawan. Napatag ti papanak. Nas ka na makasaritak ni Eloisa. Senyorito, saan kayo nagpakaadapay kan madam? Saan na masapol Tonyang? Uray, saan dagmat akay kayat? Apa yun? Maulpulaw sa pailang ni senyorito nga impilit na tirimuar. Sino di pimanaw Tonyang? Ni senyorito, madam. Rabiin, kino na ba na bartek? Medyo maulpulaw sa apay nga ron, madam. Sa dino kano ti papananda? Kaya't na kano ang makasarita ni Eloisa. Aniya? Anya pa ilang ti... Agpakamatay kanin ka po lang tinadya babae nga wan si Serbina, arupat kwarto? Anya? Ayabang ni Dawal. Pasurot ko ni Jonas sa maganda niya kititi papasamak ka dukwana numaul-ulaw pa ilang. Simrak adagaws ni Eloisa iti saled na. Nasakit ka no ti ulo na. Ket mangantulatan no makaraeng no rabieg. Ay, amok latan. Pampanunutan na ti sitwasyon dakin Jonas. Kasarita ko mama ipanggap iti relasyon da. Ay, paawatak ti anak ko. Nariga ti kasasaad na. Anya day jayan. Kasla adakilat ang nagsardang alugan iti batok ti balaymay. Ada ka di umay asa nga ilimay. Ada dito ni Jonas, madam. Nabrabiin, Dawal. Kaya't nasigura ka sarita ni Eloisa. Awanan tinas ka na pagsaritaan na. Inastrakan ti ama ni Eloisa, madam. Sige, bayan yun, uray nyo. Abangan na niya kititi papasamak ka dukwana ito na gawin. Awan, madam. Sige. Sige, madam. Bye. Salbag di kastoy. Kunak ka maturog at kitayan. Dakit din dito yan ang ibaunan ni Madam Candida. Sana bale, kuray klatan ni Jonas. Nanyakit di araso na. Di nalat ako mapalubosan di anak na. No asino di kayat na. Mabalin ayama da ni Doña Candida dagpili dayatan win asawaan ni Jonas. Nyalagid din dagiti doma babaknang. Sandala nga kaya tamay rano ti may sana kurapay ti kinabaknang da. Ti kayat da. Padadabaknang ti makasawa. Menno pakiasawaan ti anak da. Papa, Kunak man no nakaturog kan. sana ka makaturog, Papa. Ang panunutot namin tinaibagayo kanya. Awatan nga ta ni Eloisa ti itadyukan ko na akasukat. Ti panang waswas na iti relasyon da ka ni Jonas. Kat pumanaw dan nga agama dito eh. Day takadi. Awan rumba nga pagdanagam. Takayat daman windusan. Nasken na pumanaw ta ditoy. Papa, Nako na kanyak ni Candida. Nga ramidin namin na pamuspusan. Tapno ag sinadaken agin nadayo da Jonas ka ni Eloisa. ay sapay lang ko matakasta, Papa. Well, bayan na kami agtignay. Ngam kasi tinakunak,
kasaritam ni Jonas. Katibaga malipatin nyo amin na napasama kini kalabas. Ken, agpambarang ka, nga okay lang, nusan nakakayat, basta ag best friend kayo. Kasta ti Ramidet, Papa? Wan, artista lang. Kampay di, okay lang ken ka. Kas may sana singad kan napatagakayam. Tanuan niya di pakaragsakan na, pakaragsakan mo tan. Wow, napintas na dahi tasing-asing niyo. Da kami hindi makamo kini Donya Candida. Tano mapasamak dagiti plano mi. Awan pa paran na doon may pauing tumit lang ti imatang kanrik na ni Jonas Kenga. Ay, kasta nga tangag paiso. Basta sayatem lang, ipanakilangan mo. Lunas ka ngagpambarang ka ngagkid daw iti pamakawan ka dagiti na isaw-sawang mo kengkwana, gapo iti sanda ngay dadar ay ti kasakay mo. Aramidam, iha. Aramidam timbagak. Taga si tinakunak. Dakamin ti makamo iti amit. Ubing bailang ni Jonas. Sana bailang madanon dagiti na danon miken kandida. No kinatuso. Adamot kaniyag. Nga mas tuso ni kandida. Saan ko matakayat ang mapay di anak ko. Bugbog tong ni Monique. Babae pa Iso ti kayat ko amang sukat tukan yak ang mayor ti Ilimiasan Mariano. Ket nuagasawa danton ken Jonas. Sana barikot ti magastos. Tabak nang da. Nadawag ko. Imot gayam kumpadre Gonzalo. Hello, kumpadre. Nagawag ka man? Anya ka diti may paikuhin ka? Rumor kayo pailangan, Papa? Rabiin. Wen, adawag ni Ninong mo Gonzalo. Adda ka no nabatag abag saritaan mi. Di na lamay pabigatan. Masan siguron. Umayak mat, Papa. Nasaan di ha maturog agad din. Di nagpagdanagan tadamot dagiti bodyguard ko. O sige, agad kayo lang, Papa. Wani ha. Sige, mapanag pa Nakapanawan ni Jonas. Ladingitag. Ngam nasaysaya at no saan dan ang makapagsarita kin Eloisa. Ay, amaw ang sakit tinakam na adi na nakasarita ti anak kao. Hanggang panad ko na podno ti kunada mayor ken Donya Candida. Sa anak matkit day arupat kwarta. Hanggang saan siguro adakas no awatak ti kwarta nga ijay-jaya da ket umadayo kamin kin ni Eloisa. Saan ko akayat tiriribo? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agdaawag ko. Ket ni Monique. Anyaman nga tanto ibaga daytoy a babae. Sungbatak man laangan. Hello, Monique. Jonas, mapalit ka di agsarita ta? Adala na patagay-bagakan ka, please? Sige. Ibaga mo na niya dayta. Personal ko mga ibagakan ka. Uray na itong bigat. Anya nga min dayta. Diyak maibagat ito'y. Sana kami na makaturturog ka pwede daytoy. Okay. Sa dino, kananya nga oras. Ibagam. Si kama nagsarak tayo tiruwaro no umayak dita balayo. Anya? Wano, umay ka lang dito'y balay. Agpaluto akit paborito ang amasida. Monique? Please, Jonas.
Kaya't ko nga subli ti sigod alin na nganta. Anya? Bakit? Okay. No talaga ni Eloy sa tilaw mo. Anya ko mati mabalin ko. So, go ahead. Pudno ka di dagiti mangmangag ko ken ka, Monique? Ala, umay ka dito'y balayin tunbigan. Kaya't ka makasarita na imbag. Kan aday bagakan ka. Kat amo, paragsakan ka. Okay. O sige, anya nga oras? Kunakmat. Sika, no niya ti kayat mo nga oras. Basta, saan na kain dyanan, ha? Sure, mangnamnama ka. Okay, agyaman nak. Basta ibagam no bigat no niya nga oras. Bye. Bye. Maikaw akin mo ni kita. Nalipatan na nga tan, tinapasamak iti kasanginan. Awan nga ta tidaka sa panggap na. Kat may salang apalabog day kay. Saan ang mabalin? No bilang kastaman, saan nga agbitot? Takagura kon iti agnanayon. Agpaiso ka di, iha? Wan papa. Oh, nasayan nga ron no kasta. Kinagyaman nagtatinong bal mo ti singasing ko, nga ramidam. Wan papa. Uray na kayo kando niya kandida. San kayo kumamat nga papa? Oh, saan man? Nangatulang amin numaminsan ti bride na. Da kayo ti lalaki. Rumbang ada kayo ti mangawat kan kwa na. Sige. Gapo man lang keng kaya. Patpatgan ka kung saan ko akayat nga agliday ka. Agyaman nak papa. Talaga patpat kendak. Agyaman at tapinat ganyo tikid daw ko ama ipe. O sige, kastapay nga rod. Bye. Ita, ada kanyak ti barong a cellphone number ni Eloisa. Maawagak matngatan. Masapol ang makasaritak. Urayak arumar iti trabaho na. Kat mapan kami iti lugar. Ngawan makasinga kada kami nga agsarita. Sino nga taday doy? Baruan number kat ni Jonas. Hello? Hello Eloisa, kumusta kan? Mailiwakon kan ka? Kasano na alam ti baruan number ko? Nagpagpakaasyak kin tata ipe. Ha? Dagasan ka tita trabaho. Orayan ka aging iti mo. Kahit kung agsarita ta. Sige. Saan ka ko man nakasarita ngam? Kaya't ka matakasarita na sayat. Agyaman ak Eloisa. O sige, adapay trabaho. Agungat ngamin ti boss mi. Bye. Asino dyan mo arton yang? Ni senyorito, madam. Mangrugin nagsaknap ti sipngat. Papanan na pailaan? Saan ko nga mo, madam? Basta ko na. No, damagan nyo ka, no? Iba ka nga dapapanan na. Sigurado nga iti ayan ni Eloisa. Saan ko lang amo nanti pagtatrabahuan ni Eloisa. Awan ka no kontak na kuha na, madam. Aniya? Uray siya karon. Sigurado ang nagsukatin iti SIM card. Tadi pa'y agringan ti number na. Kasta ka di. Nga sa nabali. Palubusak ni Jonas ita. Nga madanon ti altaw. Kagura ng tumitla ni Eloisa. Anya? Ikot no. Ay ayatan na kanulaunay ni Eloisa, madam. Awan ka no ti makalapad kin senyorito. Imbaga na ti kasta. Madam. Hindi kalman sa daya pa nagsarsarita, may. Talaga nagbalina ng maag. Alam saan to niya? Jackie Palupos. Aday jay nagraraman. Ti maasawa ti anak ko. Eloisa, anak kao. Tatang, maladawag pasit nga agawid. Tadi nagasnak ni Jonas katadala ang pagsalitaan mi. Sige, anak ko.
Saan ko kumakayat ngagsarita ka nagkita kami ng kayat ko ang makasarita na sayaan? Ay, sige anak ko. Saan kayo magtanag-tatang? Sige anak. O sige, bye. Bye. Ay. Anya nga dati mapasamak iti anak ko. Nuyadayok ditoy. Kat saan dan taon nga kita pa ikin Jonas. Ay. Saan ama sinunoo? Ti adda iti panunod kaw. Arig na maliplipitak iti agtukto pa abato. Ay. Anya kaday ti rumbang nga aramidag. Ay. Masapol nga agsarita kami anasayaat iti anak ko. Agyaman na. Tapinatgam tikid daw kung agsarita ta, sweetheart. Ado ti kahit ko ang malawlawagan. Apay nagsukat ka itinambar. Jonas, panagkunat. Awan na sayat at turungan ti relasyon ta. Anya? Pakawanan ako ma. Pidtot ti panangaklon ko iti ayat mo. Taado ti tubang. Anya man dagita atubang. Sarang tenta, Eloisa. Naturay ni mamim. Baknang kayo. Kat maaramid na ti anyaman akayat ng aramidan. Ilaban ta ti relasyon ta. Awan makalapad ka data. Jonas, nalaka nga ibaga. Narigat nga aramidan. Nangruna no ado ti agtukyat. Ado ti manglapad kan at sa bali amasaktan. Anya ti kahit mo asawan. Amukmat kat. Makaawatag. Takal ti pa gusto tinasingad agayam mo kan ka. Ni kadimonik ti kahit mo asawan. Juan, nagdakkel nga isyo ti saan mo nga idadaray iti kasangay na. Awan bibiyang ti sa bali. No anya ti kahit ko adarayan. Ay ayatan ka, Jonas. Panagkitak kat saan tantong agragsak. Anya? Saan ko matakayat agapula ang kanya? Katlaksidan na ka ni mamim. Nakasaganak iti dayta. Saan anapatag ti tawid ko? Ngano tawid? Kabalan ka abyagan. Ipaay ko tinagin aw abyag. Babaan iti bukod ko alingat. Kayat ko, nauli makapyag. Saan ko ang kayat tinariribok? Eloisa. Panagkunam ka ti. Kat agsardeng to damonik kanto niya kandida amang riribok ka tata. Iso panagkunat. Awan sa bali akasayaatan ang maarami tita. No saan at panakawaswas ti relasyon ta. Saan? Saan, Eloisa? Ipatay ko lakit din mapukaw ka. Please, saan mo apot din ti relasyon ta? Saan kong hamo? Kasi tinakunag. Ang sakit man. Ngamawan ka imbakan ang maaramit. No saan akasta? Talaga ang maag ti anak ko, Dawel. Panagunakat na rin kadyo alapdan ti relasyon da, madam. Ipalubos ko kadimat nga awan maramida, ha? Sa makita kita, madam. Talaga kininet na. Panawan nyo idan. Kat inton bika, adda ipaaramid ko kada kayo. Sige, madam. Alakasan, agawid kayon. Well, madam. Bye. Sana siyak ti karkaritan day jay a babae. Tano siyak ti agtignay. Awan mabalinan na. Kanagyaman langan no saan ko apaiwalin. Nagtyak paiwalin ida nga agama. Rabin, gamusan ka kailangan at turog ihay. Kas namin jakpel na mamati, Papa. Oh, Kunak no saan na may subli ti kinasingad mi kini Jonas. abay ka dinasan. Da kami ti makamugin ni kandida. Sige, Papa. Ngam ulitak. Saan kayo ko bang agap-apa ta agabalayan kayon to? Wen, urayan niya at mapaspasamak. Agtungpal to akasta. Sige, Papa. Bilingak lang ti kusinera tayo ngagluto kadag ti paborito ni Jonas.
Saan mata na di manon ni Jonas? Wan tatang, pinagawid kong tarabiin. Kat nakapagsarita kayaw, ano sayaan? Wan tatang, isinsinak ngam sana kayat. Kat sika, nakasagana ka, makisinakin ko ana. Ay ayatak ni Jonas. Eh, Isuti mo na nga ayat ko tatang. Ngam, bidot. Gusto ti ko na yo. Nagayatak iti saan ahusto a lalaki. anak, Ti pagamkak, amang ano saan akabaulan a supringan. Wano iruper ni Jonas ti ayan ayat ni. anak, Amo tayo ti kinaturay ni Doña Candida. Paknang, kat maramid na amin akayat na. ay kat anyang around. Mariribo ka nagtatang. Saan ko nga muna niya ti umno nga aramidag. Aglamlaban tirik nga kin panunot ko. Tas tamat ti arapaap ko. Kayat ko ti makaada. Kasano, amo ka marigatan kayo. Lading itag. Aramidak mo ti amin. Ang talaga ajak sa kabailan nga ipaaygang kadayta. Maawatan kayo, tatang. Kat may saakarit kanyak na ita. Ay ka, nupay kasta. Saan ka mapukawan itinamnama? Nasakit man no bilang aksina kaminto ken Jonas. Ikarigatak nga ibturan. Tamo ka tidan tumaming ka. Aging ga iti saan kami nga agsina. Naimbagman. Narabian ka na si Bagpat. Sorry, Mami. Nakita kayo ka ni Loisa? Uwan, Mami. Talaga nagbalin ka ang maag. Saan akin na maagti agayat, Mami? Tauray da kayo kat nagayat kayo man. Anya? Naira na lang akas kin ni Eloisa ti inayat ko. Sige, Mami. Mapanak pa iti kwartok. Panawan kayo pa. Oh, uray anya mapaspasamak. Tsaki palubos ko naktumat. Akas ka ni Eloisa laang ti pagtinagang ti anak ko. Dumagkadawal. Bot-bot nga niyo ni Eloisa. Madam, anya kita ti panang butbutang tarabidan me. Balagan niyo. Masapula sinaan na ni Jonas. Tano saan? Dakas ti mapasama kadakwada nga agama. Uwan, ma'am. Saan kayo magpabigbigan ko na? Agabungot kayo. Uwan, madam. Ipatong palyo adagos. Uwan, madam. Ngam, saan nyo adangran? Kasbili nyo. Kasataramidan me. Saan kayo ngagdanak? Amo monte plano the world. Ag kandidato akto para vice mayor. Katjak kaya't amamulitan tinagan ko. Iti matang dagiti uli. Uwan, madam. Mareglado. Ngam, sakbay nga ramidan nyo rayta. Mapan kayo nga muna iti ayan nila kay Ipe. Ibagayo abinilin kayo. Kat damagam no nakadesisyonan iti imbagami ken ni Mayor Solomon. Awan parigod kumpadre. Nakasarita ko ni Gobernador ket papurlaw na asik ati running mate ko. Iti umay a midterm election. Wan kumpadre, di kag danag. Sige, bye. Papa? Di ka din ng Gonzalo, ti kinasarita yun. Wani ha? Amom ka din, wan niya tinagsaritaan mi. Anya, Papa? Iso ti running mate ko, iti umay nga eleksyon. Kasta ka di? Wani ha? Nakapalas kamutan. Napintasa ka di lang iti deti ang suot ko? Nakapimpintas ka launa iya.
Napintasak ko na yo. Ngam sana nakita ni Jonas. Tay jay kit din nga iloy sa tinakaaway si timatang na. Malala, saan ngagsagit tinakam mo? Kasi tinaibagakin ka. Da kami tiag tignay, tapno da kayon tumatlaan tiag tungpal iti tunggal may sa. Naladaw kayo man asumrak iti opisina yo, senyorito. Itaypay anapan ni madam. Sana ka sumrak iti opisina ton yan. Mapanak iti balay da munik. Anya? Kahit kung agsarita kami, tapno maornos matlangan ti amin kata kami. At damat kit di basol kung agpaiso. Inkaring ka mapanak ngam. Sa anak matanapan iti kasangay na. Ta iti kasangay ni Eloisa, tinapanan niyaw. Wan, Ay, kumusta gayam ni Eloisa, senyorito? nasayat. Kaya't nang agsina kami. Anya? Angam saan ang mabalinton niyang. Awan makapagsina kada kami. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.